Toman andi bini ngako bujangan Toman andi bini di apa caran Toman andi bini di selingkuhan Pancen toman andi bini jare hiburan Oreng bini lek sanong tomak sarakia apa ajaran selingkuh tiada nama ta pol teleponan SMS-an amain WA sampai lupa dapet mata benagen Andi bini di apa caran Toman andi bini di selingkuhan Pancen toman andi bini kare hiburan Oreng bini sanomto menang TV tak ning tau reng lake genteng sakoni burle-buren kebaik karep TV tak romasa don lake na bayi tak mabi mantur semanun Hormatanipun Bapak Lulu Pakel Kidul yang telah berkenan sudah tampil di panggung pagelaran. Kembali ke pagelaran sampur jaya pongon sak lajengipun. Kali ini keluaturaken jago tunggal panjenenganipun Bapak Sumak datangnya dari Pakel Kidul. Nggih, Pak. Bapak Supat. Oh, Bapak Supat nggih. Oh, nggih, iki Talang. Bapak Supat Talang nggih, monggo-monggo. Kem silakan naik dulu di panggung pagelaran. Daftarin ndak ono ya Pak nggih. Nggih monggo, kem silakan naik dulu di panggung pagelaran. Bapak Supat monggo mriki aladai pongan asesang arengan artis hidupan gendengipun sakara sopan jenengan monggo dejogetan